take that mandate. It is this kind of things that are disrespectful to us. Kubekasha ngathi kunengatfokoti ngekhathi kumadlela ndzawonye ngalesizatfu sekuthi kungahle kuhlelwe kabusha emalungu embuso kuleli. Imvula lenemandla ichubeke njalo nekuna kuletinye tindzawo taKwaZulu Natal kepha kusede umonakalo lwebikiwe. Ngishona kanjalo-ke elanga lesihlanu lilanga sikubingelele mbukeli sikwamukele etindzabeni tesiswati ku-SABC 1 naku-DTT. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel ka-DTT itakweshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesiZulu, ngesixhosa, Limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, ngesiswati, nesiNdebele. Rinafana ka SABC shimaka mutingati uitira ukatisela maphungo ngalwambo ra damuni. Amahora angama-24 nsuku zonke, khumbula futhi ngolimi lwakho. Sigungu lesisetulu sepholi be-ANC lesibunjwe ngemalunga lasikhombisa sihlangene kwekucala lamuhla solo sakhethwa eNasrec nyakenye enkomfeni lecethelelwe itolo emangawungu kusilandzisa kafishane ukuthi kulinzeleke ukuthi kukhulunywe ngani kulomhlangano sinenzathele tepolitiki SABC abongile Dumako sikubingelele Dumako sikwamukele tindzabeni tesiswati. Molweni nabaphulaphula ekhaya. Kafushane nje ungasichazela kabanzi ngemhlangano wekucala wesigungu lesisetulu se-ANC. Ngokuqinisekileyo amalungu e-NEC kubuninzi bawo amashumi asibhozo kuquka ne-top 7 aza kudibana in fact kwimizuzu engama-30 kusuka ngensimbi yesithandathu aza kudibana okokuqala sisela oko sabuya kwinkomfa eyayiseNasrec ngoDisemba negqityezelwe izolo kambe. Le NEC izakhokhelwa nguye umongameli Cyril Ramaphosa iza kushukuqa umcimbi we-January 8 statement nalapho umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa aza kuthi thaca umkhombandlela we-ANC kulo nyaka ka-2023 kulapho kaloku i-NEC kuqala ngensimbi yesithandathu ngale njikalanga iza kungena kwigama negama kokuqulathwe kulo mqulu uza kuthi uqhithiswe kumongameli we-ANC uCyril Ramaphosa ngecawe apha eBloemfontein kweliphondo laseFreystata. Oqinisekileyo ke kubuhamba insimbi yesithandathu baza kuqalisa badibane bayishukuxa ukutobana bayaxola kusini na yile way forward ezawuthi ikhokhelwe nguye umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa. Yini mabamba balekulinzele ukuthi kukhulunywe ngayo kulomhlangano abongeli? Ngokuqinisekileyo Edora uyakhumbula izolo okanye namhlanje ekuseni bekuvalwa inkomfa yakhumbula ibilityeli lesibini phaya apha emangawungu lo masipala samangawungu waseFreystata. So ke ngoku kugqityiwe ke ngoku izindululo okanye i-resolutions ne-policies ebezidiscusswa ngokubalulekileyo ngoba i-NEC ithatha izinqumo okanye i-decisions okubana ingaba bethu ke ukubheka phambili umcimbi implementation uzawuqwalaselwa kanjani na because yakhumbula kaloku i-ANC soloko igxekwa ngokubana inazo zonke ezi policies zinhle inazo zonke ezi resolutions izithathayo kodwa into abasilela kuyo is to implement ezo resolutions bathe bazithatha beyinkomfa. Ngizilindeke into yobana ngoku uCyril Ramaphosa abethi sabhokhwe noko ezama uqinisa umqakatho ngelithi makubekho umnyakazo esathu subone eburhulumenteni de kuthi xa siqwalasela i-SOEs okanye amaqumrhu karhulumente ebesoloko eqhubela phambili nokusilela xa uqwalasela i-service delivery. Kuyembili ke yini lengalinzelwa sive ku-ANC njengelicembu lelibusayo kakhulu kade kwakhene amathuba emisebenzi necetha phuya? Kunjalo enye ingxaki esijamelene nazo apha eMzantsi Afrika Dora utswela ngqesho kubantu abatsha ingakumbi nokuhanjiswa kwenkonzo i-service delivery eluntwini into ke leyo exhalabisayo kakhulu kulo mbutho we-ANC. uPaul Mashatile ongusekela mongameli we-ANC ethethe kokuqala namajelo endaba namhlanje apha eFreystata kuyibethelele kokubana bazawuza konke okusemandleni uqinisekisa into yokubana le nto kuthiwa yi-service delivery iyafika ebantwini. Ehleba kambe naye ngelithi kuba ngaba le cabinet reshuffle iqwalaselwe ngamehlo abomvu nguMzantsi Afrika ithi makahambe ayakuba ngusekela mongameli Union Buildings ukulungela ukuthabatha idyokwe ahambe. Yakhumbula kaloku uDavid Mabuza owayefudula engusekela mongameli we-ANC akasekho nakwi-NEC ngoko ke ithuba lokubana kubeka i-cabinet reshuffle lithanda ubana liqatsele sithinde into yobana ke i-ANC iqwalasela into ezikumila kunjalo kodwa ke bagxininisana ngakumbi ekudaleni amathuba omsebenzi. Nomcimbi ka-Eskom uqhubela phambili nokuba ingxaki idora umbane uthole kuyingxaki eMzantsi Afrika. So zininzi izinto efuneka zenziwe ngulo mbutho usezintanjeni. Athi ke uCyril Ramaphosa ngumongameli wayo i-ANC lithuba lobana ngoku kungenwe endimeni uqhutywe nomsebenzi. Asibonge kakhulu abongile isikhathi sakho.
Inzatheli lethu ke abongile akhuluma kabandi ngendzaba yenkomfa ye-ANC. Iphelile ke inkomfa ye-ANC yekukhetha ubuholi balenhlangano ngemva kokuthi ihoce nyakenye kanti kunyendi lokulinzeleke ukuthi le nhlangano ibukane nako ikakhulu kucinywa kagesi ngenhloso yokumonga kwesalakalo kemsebenzi kulokunye kuqhubekele embili ke nalolu dzaba sicocisana nemhlati wetepolitiki lotimele Fred Mbuyane. Mbuyane sikubingelele sikwamukele etindzabeni tesiswati. Ngiyabingelela mamkalali bakho ngibingelela namakhaya namhla. Mbuyane kwekuqala ngca sibona inkomfa yekhetha ubuholi belenhlangano yohocisa iphindze iyochujwa kulenye indzawo ngalenye ilanga. Ngabe kusho ukuthini lokho? Yeah, well ngiyacabanga ma reasons achaziwe ukuthi yini lokube ma problems technically le conference ngelanga lokuqala ngibula kwabanima hours logistical the result of the delay of the conference, and then logo very obviously program yaba affected, and then my discussions labe khona ngecabanga ma commissions report back because in between kuvala nokuvula kwe conference kunema processes lamaningi ama discussions ama interactions la hlelekile la guide i program yonke ye conference. Ngiyacabanga ukuthi ngibone kulindele ukuthi kube nale suggestion kumbe le conclusion ukuthi kube nale process le hybrid ukuthi babe ma different venues but kube kuna one session. Kunetinkinga letinyenti la eNingizimu Afrika ngabe ngakubona kakho lopholo lobusha tawukhona kulisana netinkinga letibukene netakhamiti kuleli lefake ekhatsi kweselakala kwemsebenzi simo sekhamba kwagesi nelizinga lelisetulu lekuphila. Ngiyacabanga the concern ye government emsakati i-concern ebaholi bakhona bonke across the board, i-concern ema citizens, i-concern ya wonke umuntu ukuthi lo government lokhona akumele ukuthi embe sure ukuthi uletha i-capacity le enough leto khona ukuthi inkinga lesibona nazo tingajubekeli phambili and nalokuthi arresta ukuthi kuya phambili South Africa ikhona ukuperforma ngoba i-economy iba impacted negatively. So we trust and believe that the new collective leadership lekhona yolesa lokulesikulindele khona ku-accelerator lokuleku expected naloku-desirishwa ma-citizens e-country kule stage lesikuso manje. Kulinzeleke ukuthi le nhlangano ibungade iminyaka yekhula kulembela sondvo lapho kwemengameli kulinzeleke ukuthi etfule inkulumo yelisuku. Ingabe yini lesingayilinzela kule nkulumo? Obviously kubonakele historically ukuthi bantu baseNingizimu Afrika kubonakala ngathi i-support ANC yes. Ngicabanga ukuthi i-ANC i-platform lekahle le after ibuya kule conference the 55th National Conference, i-platform lekahle le January 1st yoku-inspirisha ma-citizens okwenta sure ukuthi i-restore lokulahlekile and iletha i-hope and iletha ne-trust and i-outline and articulate i-vision ne-program le-clear ukuthi iNingizimu Afrika kulesimo lekuso yosuka njani practically esimeni lesingcono kakhulu ngoba i-economy ikhule kuze kube nemisebenzi eminingi ma-businesses nema-companies akhona i-cooperator absorb abantu kube ne-employment nempilo ebengcono kuya phambili or in future. Sesiphetha nje singahle sibone yini lishintsho ku-cabinet yamengameli ngemva kwale January 8 statement? Most definitely, uvile secretary ushiye ukuthi i-expectation yabantu abasha injani, i-expectation yawonke umuntu injani kulo government lokhona. So definitely president must reshuffle and then put in new blood, put in new ideas, put in fresh ideas and energy into his cabinet yakhe so that khona kusebenzeka ngokusheshsha msakazi. Asibonge kakhulu Mbuyane nesikhathi sakho umhlati wetepolitiki lo nguFred Mbuyane asichazisela kabanzi ngalisaba lenkomfa ye-ANC. Bonakala shangathi kunekungaboni ngasolinye emkhathini kwe-ANC nenhlangano yamakhomanisi i-I-SACP elitsabeni lekwenta tingucuko kucabinet lokuthi ngemva kwetiphumiselo tamabhalane we-ANC ifikile embalula lovete ukuthi kube nenkulumo mbikisano ngelitsaba lekunjinja kwecabinet. Nano malubumbano lundengantenga kumadlela ndzawonye i-SACP sekuthi ANC ngikhulumisa yenza kubunjwa kwahulumende kabosha tinhlangano letingakafanele. I heard the new Secretary General, Comrade Figil. He pronounces that there are debates about reshuffle of cabinet. I do not know about that. I'm a general secretary of the Communist Party. Where does he take that mandate? It is this kind of things that are disrespectful to us. We will not accept this kind of tendencies.
lesikhalo sivela nje lukhetho la 2024 seluyasonzela kanti i-SACP ayikafihli ukuthi ngahle ilungenele yodwa. In other words, if the alliance remains not reconfigured, if there's no tangible progress towards the reconfiguration process, the SACP has taken a decision already. It's as simple as that. Mapayile beyakhuluma nebaholi kanye nemalunga e-SACP lebekahlangene Avalon Summit la bakhumbula khona lona bekumabhananjile walenhlangano Jos Lovo lo mbuthano wesikhumbuzo ubanjwa iminyaka yonke. Inhlangano yamakomanisi ithi imintamo yaSlovo ayiphelelanga emoyeni njengethuthu kudenja ngawo ke kumele amakomanisi achubeke nekushumayela livangele lesocialism. Imvulaneni emandla ichubeke njalo nekuna kuletinye tindzawo taKwaZulu Natal kepha ke kude umonakalo lobikiwe kulandzela imvula lene busuku bonke bashayeli betimoto eThekwini babike ukuthi bekunetikhukhula kuleminye imigwaco nasemkhukhwini yaseKhathomeno kanzi ke besimo selitulu bathi secwayiso labasikhiphile sa level 9 sisemenje ngoba sinjalo kude kuphela isuku lalamuhla ikakhulukati kulaba labathuthe nelwandle itiko letekubusa ngekubambisana esifundzeni saseKZN nabo masipala waseThekwini bathi lababuka tehlakalo beme ngemumo ngamabasani ngekwethi nyakenye timvula letinemandla netikhukhula tabula labantu labangetulu kwemakhulu lamane damosa netakhiwo ngcandi. Sabukele Tindzaba teSwati ku SABC1 na ku DTT na usanza ngena siyakwamukela. Uphenzo wabuyela ke ufaka kabusha sicelo sebhayili Filmon Lukhele enkantolo yamanje eMbombela ummeli waLukhele utshelele enkantolo ukuthi lelicala alikagcini lo mmeli uthi ufakazi lobukhona abiyamanisa Lukhele nalelicala lekubulawa kwa-Gardee Gardee watfolakala abulewe ngenyanga yenkwekhweti nyakenye ngemva kwemalanga lambala abike njengemuntu lolahlekile. Ummeli waLukhele uthi akamange adlala inzima ekubulaweni kwa-Gardee ingadi leyatfolakala emotweni nasecatfulweni takhe ayihlangani naleyo ya-Gardee kanti ke kude lokumbeke esabi lapho kwatfolakala khona isivumbu sa-Gardee. Umbuso wenta tinsolo tekuthi Sigungu walivuma licala longumsolwa wesine. Kunabofakazi labangatiwa futhi ke umsolwa wehlulekile kuveta tincwadzi letikhomba ukuthi takhiwo takhe titawudliwa nebantfu labacashile bamsebentelako nemfanakhe bethembe yena. Umbuso uthi Lukhele utawuhlukumeta bufakazi acime bufakazi kanzi namahlala ekhukhwini wakhe wesibili solo akawunikanga bemthetho kulokunye lelicala litawubuyela enkantolo ngalesihlanu lotako Lukhele akayitfoli bail. Labanye bantu bakulelive bavaleleke eveni lelikhungethwe timbi iMynamar eAsia basuka lapha bathenjiswe ukuthi batawutfola umsebenzi nobe kunjalo nyalo sebatitfola babukene nemadima bekuthi baphile kulela live. Tumelo ungilomunye walabo labavaleleke kulela live. Ngila presentelwa opportunity yamireko ke batho ba South Africa. Uthi bebathembise umsebenzi eThailand ngolabanye abantu bakuleli live ukuthi bohlala abantu beCovid-19 kepha bese babayisa eMynamar. Uthi bakhohliswe bantu lababatiko futhi labathembako nyalo sekuphoqele ukuthi basebenze njengetigcila kanzi nesimo sekusebenza akusiso lesihle. Kharike Thailand district area ku country inyamilo ikarera ngo ke magabela ebitwa Mynamar. I-ANC angeke ichubeke nekukhuluma ngelishintsho elidzabeni lwemnotfo kepha kubedele kwentako ukuthuthukisa timpilo tebantu letiphimiselo telilunga lesigungu lesisetulu se-ANC David Makhura nakakhuluma ngemasu labahlose ngawo kwenta ngcono lokhambe embili kuncoba kucinywa kagesi ngenhloso yekumonga lokuyimbangela lenkulu yokuthi umnotfo ufatalale namamloko kubayi uvumelene naMakhura kuloku. I-ANC yakuvuma ukuthi linyende kuleli buhlungu ekuswelakala kwentuthuko kule live takamuti setiphelele kubeketela nakufika etinkingeni tekuswelakala kwemsebenzi kweswela bomasipala labangasebenzi kahle nekuswelakala kwagezi kanti ke leli cembu sevele ligqobisile ukuthi ijingise liyakuvuma kwehluleka kwalo lethembise kwenda ngcono. People who had access, who never had electricity after 1994 in villages as far as Limpopo. My mother, when she first got access to electricity, she said it's Nelson Mandela
who brought electricity to me. But if later they can't have access to electricity because ESCOM is dysfunctional, they will be unforgiving to the ANC. We understand that. That's why we must fix the problems. Linyende belibeke amathemba alo embusweni besolo tendiwe i-ANC kule minyaka lecishe ibe ngemashumi lamathathu lephelile. Kanti-ke nanobe akukho kubi konke lekwendiwa nguleli qembu ekuthuthukiseni impilo tebantfu, i-ANC yehlulekile ukuthula tinsita ngendlela lefanele futhi kuyevela umbuto losele nyalo sekuthi ngabe i-ANC itokwati kubuyela embusweni elikhethweni lwa-2024. Nasibuka timakethe tetimali esitfola kusilrandi lehlile nalicatsaniswa netimali takulamanye mave. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka-DTT yitakweshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesiZulu, ngesixhosa, Limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kasipedi, kasesotho, ngachivenda, lesiswati nesindebele. rinafana ka SABC rishimaka mutingati uyitela uwadisela mahungu ngalwambo ra damuni. amahora angama-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Ingawuketa lamuhla kanzi-ke njengoba abasho balingani bami ungakhohlwa kusibukela ku-DTT lapho tindzaba tisakatwa ngelimi lesintfu ngekuhlukahlukana kwetinhlanga. Ngemsombuluko-ke bakhona abalingani bethu besindebele nasibuye titolo ukhona Ntozakhe Mkholo nesimo selitulo. Nisale kahle.